sebenzela uwina Work on winning umuntu okanye abantu. a person or people, Ukhangele life yakho ezokwenyuka na. and check whether your life will not go higher. Ba ufuna ukwenyuka, If you don't want to go higher, qalisa ungabakhathalela abantu. start ignoring people. Suhoye babaziva njani na. Don't care Suhoye. about how they're feeling. Sozokwazi ukwenyuka. You'll never go higher. uThixo ugqibelele God is so yonke perfect. into ayenzileyo Everything He has uyenze done, ngobulumko, He has done it through wisdom. uyenze ngohlakanipha. He has done it through wisdom. Uyazile ukuthi abantu He knew that people, bazawuhamba bangabahoyi abanye abantu, they will neglect other people along the way bangabakhathaleli abanye abantu. and not care about others. Ngenxa yoba uThixo esazi into ingekenzeki, But because God knows something before wathatha it even impumelelo happens, yomntu ngamnye and you took wayihlanganisa prosperity nomntu and connect Ba it to a izawuza ngonye person umntu. that will come to through another person. yabona ngento akufundisayo napha into yobana What is teaching you there hoya is abantu bam, take care thanda of my abantu bam. people, love my people. Ukubambile, Yes, ugqibile, He has hold you the back. ugqibile. He has finished it off in that corner. Yeah. Oh my God.